Isiqhataniso Ukubambana isiqhataniso Ukuntshontshela ungakashaya ngaze ntshontshele inkukhu ngoba ngihlala ngedwa. Ekhaya. Yebo, Sanibonani baba. yebo, linjani? Siyaphila linjani? Hayi singizwa ngani? Hayi thina siyaphila. Sokuthini? Ngibona ngithusha lapha ekuseni kangaka. Sokonakale ngale ngekhaya. Sengitshontshela inkukhu. Ngizwe inkukhu laphana ngithi ngizomangala khona. Uzumana. Kodwa ngathi ngibuzwa kahle. Inkukhu zazikutshontshele. Sengitshontshele. Umvutshontshele izinkukhu. Ngizomangala khona. Okay. Batshontshe inkukhu. Abantu bagangala njengalapha njengalesi sigaba lesi bagangile. Ayena uJanuary lo bakithi abantu bayalamba. Hayi balama ngoba umnyaka lo phela. Ungunanzelelayo. Akula kudla abantu vele sebehlupheka. Yeah, so angazi ukuthi induni ikhona yini. Hayi, ukhona ushifu ukhona. Ngibhizi ngikhona lapha. Ikhona. Kodwa nje kumele phela angeke phela ungena phela enduneni. Hayi yona umthetho nyawazi. Sibize phela lwana omkhulu wangikhona. Anti likhona ipolisa phela liyilo ligadileyo. Hayi, bulungu. Uyazi ukuthini? Kodwa so. Ngiyebuza ipolisa phela lenduna phela eliyilona elizakuhambisa enduneni. Yesindoda kanti ngubani wena? Lokhu fresh kakhulu manje ngafaka isithabo kuyiwine so khona pheze wazi wafana lokho kutshontshile phela NgoJanuary indlala. khathi abantu balapha kanjalo uJanuary dizingane waqedile imali ngoDisemba. bokutshontshile Sanibonani. Tshela ikude. kalatha Sanibonani. lapho nje bese ngaba yini Hayi uyakwazi. Salute. Yebo. Yebo. Siyabonga. Kanti bakhona ngaka lapha. Hayi ngile problem lapha umama utshontshele la. Hawu. Kwenzakalani? Umama Ngitshontshela inkukhu ngale ngekhaya. Into eyenzakale nini le mama? Ngabo 3 ekuseni ngizwe inkukhu ziyakhala laphana. Manje ngoba ngihlala ngedwa ngekhaya, ngiyesaba ukuvuka. Ekuseni nxa ngithi awuthi ngivulele inkukhu ngithola ukuthi iquda alikho. Hayi man, yazi ngihlangane lo mfana thizeni lapha endleleni la. Utshengisa ukuthi ngathi uyethukile sibili mayembona laphana ngathi hayi. Lo mfana lo ngamsona man. Ngabe nguye utshontshile ngoba akunzima. Kanti vele isigaba lesi vele sidumile ngokutshontshelwa. ngilapha mbhodlulaka. Hey madoda. Ngilapha mbhodlulaka. Hayi lenzile ngakabuyela emsebenzini. Thola mina. Hayi manje ngcono phela kanti induni khona yini? Uchifu. Angaka report. No, hayi asingenele Ngifuna ukuthi ngireport kini. Ngingakafika endweni asambeni. Hayi asambeni. Sevele ushif. Ewudlanduneni. Kwamakhala esivulisa. Bathi kwamahamba uthule lapha usukuma khona uthuli. Umafaka bulawe. Lapha izulu lana khona kodwa lisina phezulu kwedwala. Hayi. Kwangasawoma inhlabathi. uvele kuyinhlabathi ngawo abadlali. Hayi thina emsebenzini wethu vela sihlala phansi. Hlala phansi. Salibonani. Yebo mdala. Linjani mdala wami? Hayi. Umdala usambona? Hayi kanti nguye umkhize lo lisotsha lapha ekobulawayo. uGeneral Commander. Sabe ngabuye ekhaya lapha hey. Hayi kwedorobho sokungehlulile. Mdala katha umboni. Wehluli. Hayi idorobho selingehlulile nje ngizohlala ekhaya manje sengihlangana nazo lapho ukuthi hey
kuzima lapha ekhaya. Uchuta umboni mdala. Uzimani. Ngihlangana lo ndoda lo lapha egedini lapha ubale indaba abalayo asazi ukuthi bathi ukwenzakalani. Mdala. Sebengenze lokho. Kudala benze izinto batshontsha abaze batshontsha namasiyane. Batshontsha namasiyane. Amasiyane. Vele ukati ukuthi vele abafuna ukumbona. Hey madoda. Hayi thina sakhula lapha manje. Vele wodwa. Batshontsha baze batshontsha namasiyane. Acha ikukhuluka namasiyane. Hayi. Nangu umama nangu, umama okwaziyo nangu. Umuntu owamfakazela. Khuluma mama. Salibonana enkundleni. Yebo. Bakithi mina ngivelelwe isilingo ngale ekhaya lami. Njengoba lonke liyakwazi ukuthi ngihlala ngedwa lapha ekhaya. Ekuseni ngabo 3 ngizwe inkukhu ziyakhala. Ngiyesaba ukuvuka ngoba vele ngihlala ngedwa. Manje ngithi sokusile ngithi kahle ngiyelunguza. Ngithola ukuthi inkukhu akule esibayeni. Zihamba. Akusho ukuthi ukukhala kwazi umuntu bevele ehamba la. Hey. Amadoda. Kunzima. Mina vele lami bengakhangela ngizahlangana nento ezinjengazo lezi khona lapha ekhaya. Njengoba ngifuna ukwakha lapha ekhaya ukuthi ngihlale lapha ekhaya lami. Bazahlala bebuyile phela. Polisa Mkhize. Uyazi ukuthi Ungabantu lokhu sokusuka edorobheni kubuye kukhona ucatshile kodwa kulomfana manje ngimsolileyo. Baba uNduna. Lo mfana lo ngibona ngathi mangamthungatha mina. Ngabuya la ephila. Ngoba abantu abasebenza njengaye sibajayele vele siphila ngabe emsebenzini le. Bona ngathi mina ngingambamba ngibuye la ephila. Ngizaphuma limboleke undoda lapha njengoba esebenza lapha ekhaya. Sambe sonke mhlambe singabonisana sithi ukubamba undoda lo sibuye la simphuthume. abuye phila. Hayi abuye phila sibili. Hayi. Ngono simlazi thina. Bayenzani kanti abafana? Hayi ngiyeza. Khulekani inkinga nisiza soluveke. Ezongo selibeke ebadaleni hayi. Udala likhululekile vele sebanjwa lo. Asambe singachawa isikhathi. Hayi. Wayeswabamba abafana. Salibonani. Yesijana. Njani? Kathi ungani indoda le? Mina lipolisa lesigaba lapho. Lipolisa lesigaba. Ungaphoyisa lapha ulisa. Hawu siyabonga. Sengizona mfana utshontshela inkukhu ngale. Hamba njani? Inkukhu? Hayi man, yazi ukuthi njani? Mina vele ngumuntu oyihlalele edorobheni antu yakwazi lawo. Ngithe ukubuya lapha izolo lapha. Mangifika lapha mana ngizoba khuluma indaba ukuthi kwathi inkukhu wathi. Kanti nginomfana engihlangane laye man. Ufana lo angimazi lo. Esiza. Ngazitshela ukuthi njengoba umuntu kudala wahambele kuze edorobheni andamepha amehlo asaboni kahle. But lo mfana lo utshengisa ngathi uyethukile ngoba sithe kuhlangana lapha emkotweni lo kumathobela lo. Asibonana ngathi ungena emkotweni. Asambe nithi mlando. Akalani. Asimdingeni hayi. Mina vela ngithwale nzima abafana abanjani laba. Kana sena lo. Uzalana baliwe. Hamba lawo uyakubalela. Abantu abangabantu lokho ngathi ke. Hayi, Usuke Stelmo. Njoya muzi uyadinela ugwetha lo. Ugwetha lo. Akukho njani kwani? Asambe la. Hey, akuhle. Ufikile. Abantu lokho kedeleni. Ndoda lo nawo. Awunobhemba nje wena. Awunobhemba. Hayi ibhemba kalalo. Ngathana sengisisho kudala. Awubona ngithi ukhathi nembo samchanga lapha. Bese ngamlimazi. Abafana abangaka. Phela impahla zami lezi ngoba mina ngaphelwa umsebenzi. Ungabufana bani? Bhemba wena. Uthi usuke eStelmolo ja. Wayinemba. Abafana beStelmolo lapha. Jampale ngithi jampale le. Hayi. Umsesh.
No, manini incwadi yama ayivumi incwadi. Mina ngumfundisi incwadi yama ayivumi. Manini amapholisa azange like limchaye endleleni. Ngoba incwadi le ngiyifunda lapha eKaDeuteronomy ikhuluma ngakho ukulibalelana ukuthi omunye wenu ngamlibalela kangaka. Ayikhona inkukhu edlile. Singalamsebenzi bakithi uKristu kavumi into esingalamzi inkukhu. uKristu wakufanele ayale khompane ukulibalelana uDeuteronomy lapha ikhuluma ngokulibalelana. Haya siyazi. Ungamlibalela kangaka omunye wakho mayewonile. Ithi ungamlibalela amahlandla ezinkulungwane. Amen mfundisi wami. Kodwa mfundisi wami lapha ngathi uthenyiwe la ukhangela kancane ufake enkambeni. Ikhuluma ngokulibalelana. Ukhala ufaka enkambeni. Vele inkomo zethu sihlele zithontwa ayisibo abantu bona labo bathi ngokuya uyala kodwa unuka inkukhu unuka vuma isono sakho ulitshalelwe. Vuma isono sakho ukuthi ulitshalelwe. Uma kunguwe mfana usho ukuthi uthethe ezingaki ukuhamba. Uthetha zingaki ku? Unuka inkukhu ephuthuweni. Hey wena kathi uvele umuntu ungazakavumi. Umuntu uvele uhlale sada. Senze njani ngaye? Emapholiseni. ngabe ugcwele igazi yabona unegazi nenkukhu le igazi leli No. isigebengu leso Igazi ngelani. Esigatshe lapha phethe kwasilikwe la. Lezi inkomo zaphetshe. Bezidingwa seziyami. Kanti wayengatshontshanga uma zifikela uzitshontshela inkomo ezakho. Ulomazifikela womuntu. Sengithomba ukuzama ukuthi Mfundisi. hayi lokho kunzima mfundisi kathi mfundisi welikisa ukuthi uma zifikela lapha kathi mfundisi uma utshontsha uma zifikela lapha wayekela inkomo zo. yazo umfundisi uyamuza uthi njengoba induna isikhulumile siyazi umlomo ongaphikiswayo. awuphikisi Subotshiwe. La litonile ngoba le. Hayi